misi yose uzirondera Baido utarondera bosi wacu cyangwa mpamvu ndondera Baido ni uko Baido ndi mdogo huyu Baido isi hari nta kibazo reka ndamubwira ya ashaka kwinjira mu bindi bosi yaramuje gutanga ashaka kuzaka yarakubujije subira mu nzoga cyane ko utadishwa ndi kuri Baido batarabikubarira ariko nakubwiye ko bosi yamujeje Baido? Sawa. Kuvuye ku ishuri pe? Tutashuye. Baido. Umva rero. Nakoze akazi. Uranyumva? Ntihagire undi muntu nzohe Blaise, nzohe Eric, nzohe n'ujya mukozi wawe. Urumva? Nzoshire mu mazi sabara z'abashaka bisi uzokwiranje ugerageze nta muntu n'umwe akubona hamuze ushira ntihagire undi muntu udoshobora kwereka abone icyo kintu n'umwe Baido Kurani nzara gusa kurani suku y'ibijumba gusa kurani byarimo ratuvukana ngabe birashoboka ariko byarunda cyane umwaka atariho ubuzima bwanjye wandenga uze gute ubuzima bwanjye wandenga yegituma mpora n'imbwa yikoreye igata ku mutwe kugira ngo mpure nawe umukozi vrema kandi tena amaraso yo gukunda abakozi bayanyweye mu mabere kwanyukura no kudacyabisubiramo wadufashe amaguru abiri cyangwa amaguru ane nafashe n'amasabiki nagira wadufashe n'amaguru ane twagerekeranije kirofa niba utazi kwihagarara atazi kwifata nk'umugabo afata nk'umuvuwayo uvuze umuvayo ni vuwayo kiduma umuvayo ni wewe uri kijuju umuvayo niwe utazi kati ndagomora nubona video wagiriye ko kwa Betty Frey nunamaramara yo nunamaramara jana wali ndiye maramatu owa maramara n'umukozi yafugije ukuri namubwiye ukuri n'umukozi haya sara n'umukozi rero niba n'umukozi umpemba ngaye ku kwezi uburana yo wimwesha warora ukampemba kazima murene wimwesha mugabo ndompemba indaye aho rero uravuze rero akazi keza umwuga mwiza fesitasi hajya nagiye gusaba ikigongo kubera umwana wanje gusa rinka aho ubundi ayo manyama yo kureba ariko aho uzayatwara wari kujya wikanevu mwibarabara nakugiriye ikigongo ubu urashimira ubu hari abantu badashima yo hari uwica uragaramye muri uwo mugabo abagabo ni abakera aho sha umviriza agasirika niba ushaka nzo gukura mu nzu yanjye usubire ku rubuga n'ubu irimo kubera njyewe ubu irimo kubera njyewe narindi ngavuze gufasha akagundagiye nawe bagusonza inkoni mukubuye jewe bagukubuye yehe uryanjye Betty Frey ntashobora kwishyira Betty Frey aho niwaje uri murandirira urumva uba mayindi zibiri uba twirukane mu nzu yena kugiriye ikigongo ubona unamara aha no guhonyora umuhonyora nabaye ikirato umuhonyora nagutsindagira
tubisubire tuganire basekana mu makuru sibyo ariko frere mubona ko dubatse wewe turimo turereka bazivuga ati basi ni wiha agaciro basubiza ati turafite umwana w'umukobwa arimo arareba byose birimo basi uze umupfa agasoni gatoya cyangwa basi wihagarareho basi n'umugabo ndiye ko nanakubaha basi ndifuza ukuntu nakubahamo nkagufata nk'umugabo wanjye nkagufata neza ariko wapi ushaka kunywa vuga maze icyo ushaka naragwanye naragize iki naravuganye narasaze mu mutwe naraparanganye birahera ndewe yuko basi wakishobora no kwigarukaho basi ko wakihagarara ko vuga basi ndakubinze vuga basi wumva nakora basi vuga icyo ushaka kuri njyewe kugira ngo tuba amahoro vuga icyo ari cyo cyose wifuza vuga icyo ari cyo cyose ufata njyewe kugira ngo ibi byose bihere kugira ngo bwahabone hatuze ko haba iki bitayari yuko ibyo Gasirida ndakubwira ikintu nipfuza reka ndaguha amahera ugende ku botike nzanire ikarato ya Bridasi kugira ngo sinzompamve ndakwanduza sida mu gishingo n'amanja mu ndaya kandi nokore rero ugende nzanire Bridasi icyo nicyo kintu numva ishaka genda nzanire ikarato yose niho numva menga nokumva amahoro niho numva menga notuza kuko shaka Bridasi ikarato yose uko uzoza umbona ngati ngamwe kandi utayizanye sije nzoyikuzanira cyo kuri botike kuzana ikarato ya Bridasi nzi ndagutekerera ugiye hanze ujya kuzanira isida none wambwiye ndakubwira icyo shaka nakubwira icyo shaka maze kukubwira kandi ariko namukeneye muri make ibisa yose umuranga muri nonzi byose umuranga muri nonzi nuko cyo utashaka ibyo bintu ushaka ingufu kuki utashaka kuvuga ngo yaguhamagara umuryango kawe ubabwiye utashaka maze kubivuga kanga yani ninjyewe ntashobotse yani muri make ubuzima bwo ntushaka uribagiye ukuntu wanyugaranye mu nzu ntamara iminsi ntage ntanywa ntushaka sindagushaka maze kukubwira kandi ariko nagushaka gitwe ciwe nkorera icyo ushaka unakorera icyo ushaka
mabuja Nibiko wasaza. Bamwe mwase musayira wasaza. navyiboneye neza Wabonye ibi. mabuja n'ukuri muhaba kava wafunga njye nayo hano simba ndakubwiye mabuja ndagusabye hagarike n'ukuri navyiboneye neza Burya rero ngiye nemera ko abantu bomba hamwe se musara. Wabonye iki? Wabonye iki ko jewe nako ndajya nice ngaje. mabuja ko tugende kubimena ndagusabye Me ninjya kubera mutazi be yabo. sinakubwiye ko bayida hari umuntu yamuhaye ibintu hagiye kubishiramo mbona We twubahana umwana wanje nta bintu yo kubaho gushira mu ngiye jewe nshaka kurya. Ndakwiyane wakobwa. Ndakwiyane umwana mabuja wanje. sinokubesha je navyiboneye neza nanaje kubatandukanya n'umwana wawe je ndamaze kubikubwira inshuro nyinshi Okay. Tero uruhoje. tugenda kubihe bareka batugende tukarimo kurara Burya nizitava. Ikintu cyose kirimo ibintu byiza. sawa mabuja je siniko ndakubesha reka tuje kubiha inkoko turara Hoje tubijane ku nkoko. Urazi ko igikoko iyo kiri ibintu birimo ibintu byazo mucanka ibindi. Kiba je gifuye. nta kibazo Ariko mwana. Misi yose rangira. Ombirezi ndagaye kuryama. Uza kumondera wese. Ari ubona ko ngenzi uze kumbyuha. nta kibazo mawe urugo nzakunda bwira bibanze uyu mwana nzakubwira yo mana ndago mabuja mabuja we mana ndago mabuja sinabona kubwira Habaye. Ubu naho habaye ikiwe. kuri bose arahica akazi karahetse mabuja sinenda kubwira nzamuko zose zirapfuye za bose mabuja uramvugira ndagusabye ndasubira nguru mabuja ndagusabye uramvugira Inkoko. none nkeneye kumenya igitumye umpamagaza nkava ku kazi ningoga na ningoga kandi nari gutaha saa 3 z'ijoro mugabo nkaba nashe ano masaha ni ikihe kibazo ufise Ntabwo kwita kubaza. Imisi yose ko nangana kubwira. Nta. Uyu munsi ngeze kuri etape umwana ashobora gushira ibyo kurya akabishira mu shaka. abana dusiga tutabona cyose ko ubona yuko bayido afise ubwenge bwo kugereza ocean Umusazi rero ndiko ndabibwira. Ndumusazi. ndakubaza ikintu kimwe Samuela basi niba udashaka umwana wanje fumumbwira basi ndamwiruka ndamurungi kibasaje kuba hano Inkoko zambiye zose zapfuye. Kura yose inkoko zambiye kura zose zapfuye. uzaba umwishi kugeza ryari Sawa, makorata. Come on bebe bebe uzaba umwishi kugeza ryari Makorata. makorata nawe wamuhaye Jesse kene kuvuga amajambo menshi. cyo nungira ibintu okay urara Makorata. nakawe ko mu mutwe wawe ari agacenga ngo ufise mu mutwe Undi umusazi. urafise agacenga Jewe ndi umusazi jewe. yes urafise agacenga Mubwira ibintu byabaye. Je hamwe no bivuga iyo vuga ati nibiki nibiki. mabuja ntabagira nyirukane Ntakwirukana akwirukana nibiki. bose ukuri je numva atani byo novuga reka basinzane telefone ndabikwereke ni telefone kubera ndabikubwiye ku muntu ntavyo kumena uri kijuju nka mabuja wawe Ngiyo nari kubikubwira ku muntu ntavyo wari kwemera ni ukuri je navyiboneye neza umaniyumvira muno mufise amadayi nyabacu we hakene umupasura wa grade reference deliverance Nawe nzohera kuri yo genda nawe kura amajambo menshi. Azogera kuri yo. Beko bekumezu. Ubisa. saba wewe ikintu kiboneka Bayigira mu urukundo mutwe wawe mu mutwe wawe hari akagorore kameze neza ya hari umusuzo. umwana wanje gutashobora kukwica mu Hari umusuzo nini musazi imbere yanjye nawe. Amubungeze aho mpa jewe. shoshobi Nishwe n'umwana wawe. Hama nta majambo ntaguherane mu kanwa. Bandanya. Ngo bazokwihora mpaka ngiye. Iyo nyina yagiye. none Iki? ahubwo okay izinya nizo mwaciye muhereza isake ikirafa Nategeza kuja gupimira ku nkoko. bose ndabasabye no kuri ntimunyirukane Akwirukanira iki? Nakubwiye wambwiye ko mfise agacenga. N'ubu aka n'agacenga. none bahita kutashwa Nubu kwimva aka n'agacenga. uburozi yoba yabukuye he iri shano barikuye he Aka n'agacenga. bose hari umuntu yaje je naramwiboneye neza aha amuha ibintu bayida ngo azoshire mu ry'amahanga Jewe Samira. Naramutse ndabona. mama gana bayo mama gana bayo ngaho mama gana ngaho bayo
byose ndabona umunsi wose ukungira ibintu bayidobe icara Baido tuko ndahamagara. Baido, ino video nabonye ngaha ni iwawe. Baido ngene kumenya ingene aho wakwidoshana byo gutwara munja urashiramo. Baido ndakutwika. Baido ndakutukubisa wewe. mwereke napa haka. Baido uyu sio ni wale wambaye kwenye. Ni wewe. Ngene kumenya ni iryo shano wari kuyehe. Mwabona ukuntu ahora namugira wari ndagufata ndagutera ndakutunde hasi ugomba ndakutunde hasi ndakudunda we nyende yakorera rino shano ndikubwira ubona uravuga risamwe waje kubima ngira ni tatiro wowe tata kamo tatiro wowe jaja ngene kumenya ni amabi yose Samuel yaho nambwira nivyo na wahora ubikora kituzo cyo muhungi kimpesire kijote kipra no muteka na ngake na maguta na Please, ndakusabe dekera. Sawa, deka ni hani umwana ni kwanje. Deka na turanika na ndakugira. Ni umwana wiwanje, sawa? Naraciye mu ngorane nyinshi. Narafuzwe ko rujya mwana. Sawa, deka ndamuhindira. Yeah, jaja wowe na hakusura gukubita umwana kubita jewe umva nawe turakureka kwirwa gukubita Papa mbabarira n'ukuri sinzosubira. Kubera iki wakora ibyo byose ariko ni kubera iki? Vuga nagutigura. Haje rara ndaramwibara banjanje inkuru ni. Ni kivuga. Ndakugende kuvuga. Bivuga ndamuvuga makati. Iyo bituru ndayitunura. Vuga papa wanagushishure. Bijaze murangura ni tantina bitu. Tantina none kubera iki ibyo byose yabikubye ubikore kubera iki yunguka iki? Uramo manishe mama ni. I want to sleep. Okay? Papa nasura kugukora. Ubu senda mwewe bizanana. Baby, I'm sorry. Kiri nasura kugukora amakoto. Hongisi sura kugusika ngaho mu gicumba. Umwana siwe. Ariko nzomenya uwo nkangana nawe. Oko Dayeri ngo hindukira nakaga kabarankubise. Kizogora cyane. Ngine wote kafi. Imishatsi kuja muri saro wapi? Ya kuvuga. Nenda mpango yo akanje madudena rabone unaenda rago wasenda mutwala. Usibeshesha. Wibaze ko twaturaba nani cyo. Utajya kumenya mushobo.
Não, usado cheiro. E vai dar com usado show. Não, calma, meu filho. Hiyo ilikuwa nzuri kama alikuwa fresh watu watacheka. Sina na kuruka kusema. Wasanga n'umwana wawe uruhara agufitiye. Wowe utanasema. Wasanga n'umwana wawe abifise mu ruhara. Ashara ari